Dobar dan, dragi prijatelji, sve vas lijepo pozdravljam na početku našeg današnjeg druženja. I prije neki još sjednete, s obzirom na današnji dan, započeli smo ovo druženje počasti domovini, a sad još jednom vas molim da odamo počast minutom ponosne tišine svim hrvatskim braniteljima, poginulim, umrlim, nestalim i naravno našim kolegama koji su preminuli, članovima naše udruge od našeg posljednjeg druženja. Evo, kao što znate, već tradicionalno se okupljamo na današnji dan, na dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja na ovome imanju našeg domaćina Nevena Karlovčana, odnosno njegove obitelji, kojega na početku također lijepo pozdravljam. Zapravo, evo, mi smo organizatori, a on je domaćin. Danas bi trebala biti likovna kolonija, naša godišnja skupština, redovna, izvještajna. Međutim, evo, već je početak 8. mjeseca, zašto smo čekali da to bude tako kasno, jer obično su u proljeće već na početku godine izvještajne skupštine. Međutim, ove godine mi imamo obilježavanje 10 godina naše udruge, a to je upravo u mjesecu kolovoz. Mi ćemo oko 12 sati odraditi onaj radni dio naše skupštine, jer kad nam dođu gosti, jer smo pozvali neke goste, da ih ne zamaramo s onim brojkama i koje čim, nego samo onaj svečani dio koji smo pripremili. Neće to biti nekakva, ajde da sad ne velim, prevelika, ali da se ipak spomene nešto što smo radili ovih 10 godina, da podijelimo određene zahvalnice i da se na taj način zahvalimo svima koji su nešto radili, koji nas podržavaju. Evo, a sada prije nego krenemo sa ovim prikupljanjem energije, ja predajem riječ našem domaćinu da on se i ono vrati. Ja vas sve lijepo pozdravljam, izuzetna mi je čast da smo se danas ovdje okupili, meni i moje obitelji. Ja neću dužiti, na kraju ću reći nešto više. Kao što je i podravski običaj, idemo prvo se najesti i onda delati. To je prava reč. Evo, toliko od mene. Ja samo da nastavim kaj se tiče ovoga jela, ako neko slučajno bo rekao da nije gladan, a mi bomo rekli prema onom starom podravskom običaju, koji ne pri jelu, nije ni pri deku. Ništa, evo, dobar tek i to je to. Družite se. Da, još samo malo oko programa. Znači, slikanje nakon doručka, gdje god hoćete. Međutim, oko 12 sati tu bude, znači, dio one godišnje skupštine. Oni koji budu tu slikali, moraju dalje slikati, nema, znači da se ipak tu malo prikupimo. Negdje oko 12:30 bi trebali doći gosti. Kad se tiče gostiju, nismo pozvali puno. Gradonačelnik nam se ispričao, pretpostavljam da je na godišnjem odmoru. U ime županije najavio se zamjenik župana, gospodin Ljubić, i još neki naši oni redoviti suradnici koje vi poznate, pa ako ko se odazove vidjet ćete toliko, evo. Lijepo molim, evo ovako si uzmite, najmanju se ponašajte kao da ste doma. Ovo frižider je sve naše tu, znači nema tu sad nekakvog uslučavanja, ima i nema. Pozdravljamo gazdaricu, dobro jutro. Kasnije će se pridružiti jedna ekipa koja će tamo peći ribe i kuhati fiš za vas, znači prekidamo slikanje, pomalo jedemo. Danas ovo je u jednoj opuštenoj atmosferi. Do ručka i onda ćemo dalje po programu kojega je Franjo smislio. Evo, izvolite pomalo. Mi krenuli 22.8. ali zapravo još prije nek smo mi krenuli s udrugom, jer mi smo zapravo jednu dana prije krenuli s radom, s likovnom kolonijom. Obitelj Karlovčan nam je bila od prve godine na raspolaganju, na pomoći. Mi smo nastojali koliko to moramo, evo, u organizacijskom dijelu ovakvih događanja njima to vrnoti, koliko se to more. I ja bi danas jedan mali skroman poklon gazdarici, s obzirom da je ona uvijek ovak u pozadini i u sjeni,
htjeli predati jednu sliku koja nije umjetničko djelo, koja je fotografija, ali je sprintana na platnu i to je posebno za nju, s obzirom da je tu njezina obitelj. Mislim da je tu većina onih muškog dijela obitelji koji su njoj najdraži, a to je gazda Neven, sin Nikola i ovi troje tukaj vidite, to su sinovi Luka, Martin i Ivan, koji sudjeluju svake godine u Picokijadi, pa ja se evo nadam da to bude njima jedna lijepa uspomena. Zadnji koje znam, Leonarda, najmlađa kćer je nedavno diplomirala za učiteljicu i znači svi su akademski obrazovani, svi su uspješni ljudi, svi su aktivni u društvu i ja evo i njoj i cijeloj obitelji čestitam na svemu tomu. Ja sam mislio da se budu ženske nekakve sile. Kakve čuti ženske? Ja sam mislio da ne budu ženske sile, oni su smart sile. Utiska. I Boga. Sve potrebuje da je utiska. Ovo je jedan... Znaš kao, ali ona ne poslala? Zlata se preseka, sve to koja se 3 slike. Jedna, druga, treća. I, spoj. Odgledam, da je zna, ali će na Mariju. Tu ima kost. Malo ima. Malo. Malo. Evo tu ima jako malo. Evo ga. Hvala.
Ja pa ispod prevoza nisam. Gdje ste došli? Eto, ima jedan šami. Moj, pa to veliko, to uđenje je malo. Sad neko pita kako. Sad imam ne. Ne znam zakaj se to zove. Piš, pa piš je i ovo. Kaj je piš? Ovo je riba. Ovo je piš pa pika. Na neku. Lepe, male. Ovi na... Aha. Ovo je ona isto danas stojala. Nije rekla sad da ide tam da imaju brana. Ide i dalje sam. Dečki, vas dva tu krećemo gdje mjesto zavišni sam. Sve sad ništa, hvala. Ništa? Vilije? Ovo je gospodin Čigimišta. Ajde popravi. Šefovi. Soka nekakvoga. Isuse Bože, pa nema toliko soka u bitku. Onda vodu. Nisu više ni slikarike su. Pa nekad smo tu pjevali. Padali stogu. Bilo ublačeno. Ublačeno je bilo, rekao bude sad. Neki višnjak, može jabuka. Evo jedna jabuka, izgleda ko mošt. Dečki vizla, je nešto slagane jabuka. A ne, nešto. Sokić. Sokić. Da ne bez baš snadno. To je to. Sve je trudilo, ja trudilo. Kaj ti znaš manje, kao ćeš ti pa ti neša. Znam da ja puško ligu kao je. Ja sam ti u demokraciji. Što ovoga opet magnezija. Sad, evo, sad baš sad me je počelo. Inače ovoga sam dosta dugo bila govorio. To je meni tema bilo koja će Stavo se neće igrati. U kojoj fazi? Kako vrtić? Vrtić je samo u gradu. Oni se svako sele na svoj vrtić. Treba starački domovi biti. Ja sam izjavila, pa stvarno, što bili jednom. Pa ti godina vidiš,
Predlažem pauzu od 5 minuta, ribe su pečene, tam imate papirnate tacne, kruveka i ribina skupština. Nema više rada. Noći je dole. Vi ne morate poslije. Normalno, tu moramo dovršati sliku. Ja sam malo više neki, malo mrvicu u glave, ali bojim se da mi nije ispalo onak. Kako sam zamislio, pa sam više nasigurno. Znaš kaj je? Slabo dobitni. Jesi, slabo to ima. To je zelena, a? Ciglena. Jeste toplo kao klinac neki. Recimo, čuj, 40, ja sam kaj molim sad članove radnog predsjedništva da se smjeste ovdje. S obzirom da je ipak svečani dio, da onda ćemo počast domovini. Sve srdačno pozdravljam i posebno mi je čast u našim redovima pozdraviti naše drage goste, prije svega zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije, gospodina Ratimira Jezića. Zatim voditeljicu Ureda Ministarstva hrvatskih branitelja
u Koprivničko-križevačkoj županiji, gospođu Tatjanu Mihalinec. Predsjednika udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca i našeg stalnog suradnika, gospodina Tomu Jozefa. Našeg dragog prijatelja, sponzora i sve drugo kaj moramo uz to reći, gospodina Zdravka Majetića. I predstavnike našeg uvaženog medija, inače one koji nas stalno prate kroz svih ovih 10 godina, našeg Podravskog radija, evo gospođu Silviju i njezinu pratnju. I naravno našeg domaćina, gospodina Nevena Karlovčana sa njegovom obitelji i njegovom ekipom, s njegovim suradnicima. Hvala vam još jednom što ste se svi odazvali u ovako velikom broju. Drago mi je jer uvijek ja velim kad bi bilo da nemamo kvoruma, to bi nam bila sramota. Naravno, evo do sada u svih ovih 10 godina nismo s tim imali problema. Iako nam se u zadnje vrijeme javljaju, na neki način nam to mora biti na čast, a s druge strane naravno to je i određeni problem. Upravo kod ovakvih akcija javljaju nam se ljudi iz udaljenih krajeva, evo iz Varaždina, iz Petrinje, koji bi htjeli biti članovi naše udruge. Međutim, onda kad se trebamo skupiti ovako povodom nekakvih godišnjih skupština, sastanaka, onda je to uvijek problem. Pa smo danas se i našalili, pa smo rekli morat ćemo osnivati podružnice po Hrvatskoj. Ali dobro, evo da mi krenemo, naime, evo ja posebno mi je veliko zadovoljstvo što danas uz ovaj naš veliki praznik i blagdan, da ga tako nazovem, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, možemo obilježiti i 10 godina rada naše udruge. Naime, 10 godina, dok se veli, to možda i ovak nekome ne izgleda da je to prepuno i predugo. Međutim, u našem radu meni se to zaista čini kao da je to bilo prošle godine kad smo ju osnivali. Međutim, kad se okrenemo iza sebe, puno se toga dogodilo, puno se toga promijenilo u ovih 10 godina. I po onome, evo ja sam pripremio nekako izvješće što smo radili i kako smo radili u svih ovih 10 godina. Ono će biti možda malo iscrpnije nego je bilo ovo redovno godišnje izvješće, ali zaista je toga bilo puno i siguran sam da nisam sve nabrojio ono što smo radili. Naime, nabrojio sam samo one važnije stvari za koje sam ja smatrao da su važnije, a možda mi je i ta neka važnija propustila jer u 10 godina toga je puno bilo. Mi to bilježimo fotografski, dokumentacijski i sve drugo, međutim teško je ipak to na kraju u jednom kratkom vremenu sažeti u jedan kratki, da ga tak nazovemo, referat, kak se to nekad zvao. Međutim, evo ja ću nastojati pod ovom točkom da vam približim što smo mi zapravo u ovih 10 godina radili, a onda ćete vi dobiti priliku drugama iz našeg okruženja. Tu su bili Molvarski likovni krug, tu je bila Kloštranska paleta, likovna sekcija Podravka 72, likovna sekcija u Virju, Ferdor Usan. Međutim, Đurđevac kao nekakvo središte tog dijela Podravine nije imala udrugu koja je naravno nekad postojala kao likovno udruženje Đurđevac i koja je svojevremeno ugašena i nekako je stalno postojala potreba i nekakva ideja da se ponovo pokrene rad jedne takve udruge. Međutim, to je onako stalno bilo trebalo bi, a nikako nismo kretali. I onda se dogodila ta 2013. godina kad je mjesni odbor Peski na čelu sa gospođom Ljubicom Cestar ili Brankom Cestarom, sad više ne znam ko je u to vrijeme bil, ali jedan od njih je, zato jer su se oni mijenjali u tom svom toj svojoj funkciji predsjednika mjesnog odbora, su organizirali jednu priredbu koja se i danas održava, zvala se Pešćani svojemu gradu, prvi put. I zapravo našli smo se u domu na Peskima. Taj dom i dan danas s ponosom nosi ime našeg proslavljenog
generala Mladena Markača i nekako evo ja, s obzirom da sam ja prije toga organizirao jednu sličnu likovnu radionicu koja se održavala u Svetoj Ani za uređenje njihovog doma, došla je ideja da se organizira jedna likovna radionica na Peskima, da se taj dom koji je bio obnovljen, po kojem je taj dom je nazvan po generalu Markaču koji je tamo blizu doma rođen, da se napravi jedna likovna radionica. I mi smo se dogovorili i krenulo je to. I prve godine te 2013. zapravo mi nismo bili udruga, mi smo kao jedna grupa građana, mjesni odbor, organizirali tu likovnu koloniju. I onda su se naravno javili organizacijski problemi. Mi smo krenuli s 0 kuna, s puno entuzijazma, s puno volje, međutim niti mjesni odbor nema pravnu osobnost, niti nekakva sredstva, niti žiro računa, a naravno i mi kao grupa građana 0. Ne? I tad kad smo počeli obilaziti sponzore, meni je uvijek ostane jedna rečenica našeg dragih sponzora ljekarni Štefanić, kad sam ja došao molit nešto za pomoć, meni veli gospođa Anđelka, pa daj mi žiro račun da ti uplatim nešto. Ja sad kaj, ja nemam žiro račun, nema smisla. Ja velim privatni račun, to nema smisla, niti to. I zapravo su se pokazali problemi oko same te organizacije. Tad smo se mi snašli, tad smo mi preko turističke zajednice grada Đurđevca to riješili, međutim, tad se dogodila ideja da zapravo ta likovna radionica bude i da se njom obilježi prva obljetnica izricanja oslobađajuće presude generalu Markaču. I kad smo mi to organizirali, nekako se generalu Markaču ta ideja svidjela i on sam je inicirao da bi to mogla postati i tradicija. I tad se pojavila potreba vidjelo se da mi više ne mremo ovako funkcionirati, da jednostavno mi to nemamo žiro račun, nemamo ništa, radi tih organizacijskih okolnosti smo rekli idemo onda osnovati udrugu. I tak je evo to zapravo došlo do osnivanja udruge i glavni dio i glavna naša ideja i cilj je bio da se organizira upravo ta likovna radionica i svečanost u čast generalu Markaču. Međutim, da bi mi imali aktivnosti cijelu godinu, mi nismo takvi da se bavimo samo jednom stvari kroz cijelu godinu, mi smo tada pokrenuli i neke druge projekte i evo, prikupili sve likovnjake, manje više relevantne iz Đurđevca i Đurđevačke Podravine, ali i iz drugih županija, a evo, sad se već javljaju iz nekih drugih krajeva Hrvatske da bi htjeli biti i došli smo evo do ovih 10 godina. Pa nastavno na to, evo ja ću sad i pročitati ovaj dio koji sam pripremio da mi bude lakše, iako ja sam od prvih dana u tome, naime, s obzirom da kad je došlo do osnivanja i kad je bilo pitanje tko će biti predsjednik, onda su svi rekli pa ti buš naravno. Mislim, ja sam samo rekao toga časa, sad bi bilo zaista nezgodno da se ja izgovaram, s obzirom da je to, recimo, bila nekakva moja početna ideja za osnivanjem te udruge i odnosno te likovne radionice, a s druge strane da sam znao da me čeka puno posla, puno živaca, da ću potrošiti hrpu svojih vremena, a ponešto i vlastitog novca. To mi je bilo već prvog dana jasno i to se samo ovih svih 10 godina potvrdilo da je to tako. Ali dobro, ne žalim se, nitko me nije tjerao, niko mi ne frče ruke. Znači, nekolicina kulturnih amatera, vođena idejom i željom doprinosa kulturnom identitetu svojega kraja, grada Đurđevca, županije, cijele Podravine i Republike Hrvatske, a u cilju očuvanja vrijednosti i tekovina Domovinskog rata i doprinosa svojega sugrađanina, heroja Domovinskog rata, generala Mladena Markača, Hrvatskoj slobodi, širenju istine o karakteru i legitimitetu Domovinskog rata i oslobodilačkih vojno-redarstvenih operacija, pokreće organiziranje likovne radionice Peski art upravo u čast generalu Markaču. Zdravlja i sreće da bi mogli još mnogo ustanova uljepšati svojim slikama. Hvala gospodinu Tomi Joziku na čestitkama i hvala mu zapravo na suradnji. Ja moram reći za sada da otkad je Tomo Jozik predsjednik, mi s Udrugom Matice umirovljenika imamo najljepše i najbolje
suradnje maltene od svih udruga. Lijepo vas pozdravljam ispred područnog odjela Ministarstva hrvatskih branitelja i naravno svoje osobno ime. Meni je toliko drago da sam uvijek s vama, da vam ja to ne moram reći, mogla bi sad pričati duže nego Franjo, ali neću. Ministarstvo hrvatskih branitelja cijeni vaš rad, što znate i sami. Cijenimo to što slikate i poklanjate radove u institucije, odnosno ustanove kojima upravlja Ministarstvo hrvatskih branitelja. Meni je, velim, jako drago biti s vama, volim slikarstvo, odrasla sam u kući slikara, a i moj otac pokojni mi je ugradio nekakvu ljubav prema naivcima, neću reći naivcima ono kao, nego slikarima naivcima. I drago mi je kad me pozovete i uvijek ću doći, kad god mogu, zovite me što češće. Želim vam sretan 10. rođendan, ovo je stvarno puno koliko ste napravili do sada, znam da ćete napraviti još i više. Svima vam želim sretan dan pobjede i domovinske zahvalnosti i sretan dan hrvatskim braniteljima koji jesu tu. I nek je slava vječna onima koji više nisu s nama. Hvala vam. Ja ću vas pozdraviti u ime Koprivničko-križevačke županije, prenosim vam pozdrave i čestitke župana Darka Korena. Prvo, sretna vam 10-godišnjica udruge, a isto tako sretan vam dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Lijepo je biti s vama, županija kroz ovih 10 godina podržava rad udruge. Sad bi Franjo rekao, mogla bi i bolje, ali evo mi podržavamo koliko možemo. Druge godine evo, budemo nešto pokušali povećati sredstva, a nije samo sve u novcu, mi podržavamo isto tako i svojim dolaskom, a i objavama rada vaše udruge na županijskim stranicama, a i gdje god moguće dolazimo osobno da budemo, da podržimo rad. Hvala vam na svemu što činite, vi ste spojili umjetnost, ljubav prema domovini i obilježavanju obljetnice oslobođenja generala Markača. I zbilja po tome ste jedinstveni, poznati ne samo u našoj županiji, nego i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Hvala vam na tome, dajete svoj trud, svoje vrijeme za stvaranje umjetničkih dijela, a ta vaša dijela krase, evo kao što je Franjo nabrojio, značajne ustanove u našoj Republici Hrvatskoj i nadam se da ćete i u budući tako okupljati se, raditi, a mi ćemo se potruditi da vas dalje podržavamo i da pratimo vaš rad. Još jedan put sretna vam 10. obljetnica i vidimo se godine. Živjeli! U ime grada Đurđevca pozdravljam vas gradonačelnik gospodin Hrvoje Janči, ispričava se što danas nije u mogućnosti biti nazočan, ali vi znate koji ste tu većina. Upravo danas on redovito obilazi, redovito prisustvuje i podržava naš rad i mi mu se na tome zahvaljujemo i vjerujemo da će tako biti i u buduće. Sad još, evo, s obzirom da idemo prema nekakvom kraju ovog svečanog dijela, mi smo se naime 18. srpnja smo imali upravni i nadzorni odbor, jedna u domu Mladen Markač, odnosno ispred njega jer je bila velika vrućina pa smo na otvorenom i dogovorili smo se, s obzirom da je 10 godina, da je ipak red da se na neki način zahvalimo svima onima koji su najviše nas podržavali, koji su najviše radili. Međutim, što se tiče samih članova udruge, našli smo se u jednoj dilemi kako i na koji način se zahvaliti, jer naime svi mi, bar evo i od mene, takva misao je od većine članova upravnog i nadzornog odbora, je tako da svaki doprinosi na svoj način, svako sudjeluje u onim aktivnostima u kojima je u mogućnosti sudjelovati i svatko u onoj mjeri u kojoj je sposoban vremenski zbog obaveza prema obitelji i teško bi bilo zapravo ocijeniti koliko je to netko sad doprinio. Jer nečega, to je ono kad ja uvijek volim reći, ponekad i mala pomoć koja na izgled izgleda mala, u konačnici ispadne jako velika pomoć. A i neka mala pomoć koju neko pruži s obzirom na njegovu situaciju koju ima ili obiteljsku ili neku drugu životnu, ponekad je možda puno veća koju neko da, ko je prisutan, ne znam, svaki puta na nekoj aktivnosti. Da me krivo ne shvatite, ali teško je uopće doći do nekakvog valjanog parametra. Naravno, svim članovima udruge nismo mogli dodijeliti sad nekakva priznanja, zato jer evo, to nije bilo i smisla ili ne znam kako. I na kraju je evo
došlo do nekakve odluke da se zapravo ta nekakva povelja 10, kako smo ju mi nazvali, dodijeli onima koji su bili zapravo osnivači udruge. 22. kolovoza 2014. skupilo se 12 ljudi koji su utemeljitelji i osnivači ove udruge i mi smo donesli odluku da se ta povelja 10 dodijeli upravo tim osnivačima. Što ne znači da oni koji nisu dobili povelju, da oni nisu dovoljno doprinesli, kao što sam rekao na početku, jedini kriterij koji je bili, znači oni koji su od tog 22. Nažalost, od tih 12 ljudi, dvoje više nije među nama. To su naše uvažene dvije članice koje su preminule, gospođa Marija Plantek i gospođa Nada Sedmak. Naravno, njima u našoj minuti šutnje smo odali počasta i zahvala za njihov rad i doprinos koji su na početku, dok su bile aktivne, doprinesli. Ja bi sad u znak zahvale osnivačima podijelio te povelje i prozvali ih ovak javno. Neki znaju koji su, a neki i ne znaju, pa ću krenuti nekakvim abecednim redom. Prvi od njih piše Branko Cestar. Može potpica jedna. Da se stanete bliže Evo, malo. Branko, poslikati ono. Kreni pa je. Makni se ovo što je popravljeno. Druga, Ljubica Cestar. Naime, kao što sam rekao na početku, oni su bili aktivni u mjesnom odboru i pričao sam vam priču kako je to krenulo. Nesi ju pušti. To bom napravio malo poslije dok Branka. Tu je evo i svih ovih 10 godina je naš dopredsjednik i uvaženi istaknuti slikar hrvatski, naravno đurđevački hrvatski, Zdravko Šabarić. Zdravko, hvala vam lijepa. Povelja 10 za vas. Također, a mislim ne moram isticati da su svi koji su od početka vrijedni, ali jesu zaista, Ivana Hadžija. Hvala lijepa, čestitam i naravno preporučam se i za... Još 10. Bar 10 još. A tu je i Krunoslav Kranjec. On je nekako svih ovih 10 godina naš blagajnik i ono kaj se je smijal na početku, oni centi od banke, to je od njega jer on u banci dela. Da vam ne bu prević. Hvala. Sad mislim da gospođe nema, a to je moja sugorica Željka Nihočka. Nema je, dobro, njoj budem ja vručio ovak. Onda moja, jel je tu, profesorica Dušanka Vergić. Ne pratiš? Izvoli, hvala ti. Tam se okrenuo. Jedna koja svake godine veli ne bom više, dosta mi je, ali uvijek je tu Zorica Vidaković. Zorici hvala jer ona nam je jako puno pomogla s obzirom na i blizu stanuje i s obzirom na uvjete koje mi imamo u domu. Ona je uvijek, evo Zorice tam se okreni, Silvija na sve lijepo slika. Hvala. Sad više ne morate. I jednoga koji istog nema jer je trenutno na moru, vidio sam da je objavio objavu iz Prvić Luke, a to je Krešo Vujčić. Znači njemu se isto zahvalili. I naravno neko ko bude
Evo, nekak je ispalo zgodno da je 10 godina rada udruge i još upravo ima 10 osnivača živih, naravno kao što sam rekao, 2 su nam preminule. A s obzirom da smo rekli da bi se zahvalili našim prijateljima, sponzorima i ostalima, znači donesena je odluka da se i zahvalnice podijele našim sponzorima, odnosno pokroviteljima. I mi smo tak pripremili, evo, i ne povelje 10, ali zahvalnice za naše pokrovitelje, a to je prvo, evo, tu je Ministarstvo hrvatskih branitelja i gospođi Tatjani Mihaldinec, pa ja molim Tatjanu da... Hvala vam lijepa. Nema hlača. Dobro. Hvala vam lijepa, tu je unutra i vaša. Koprivničko-križevačkoj županiji, naravno. Hvala vam lijepa. Hvala. Onda je tu gradu Đurđevcu, njima ćemo predati naknadno. Onda imamo turističku zajednicu grada Đurđevca, njih nema, ali to je pod grad. Muzeju grada Đurđevca, vidim da je dite nema, njima je danas radni dan, koliko znam. Onda su tu naši prijatelji iz Podravskog radija Đurđevac, pa molim evo gospođu Sjebiru da sjako slika. Zahvale vama i svima u ekipi, naravno i vašim direktorom. Ako slučajno dok dožupan dođe u mirovinu, morate ga zaposliti na pol radnog vremena. Udruga Matice umirovljenika grada Đurđevca. Molim, evo, gospodina Jozeka da preuzme. Zahvaljujem na suradnji i preporučamo se, naravno. Hvala lijepo, Franjo. Još jedanput sve najbolje za vašu 10-godišnjicu. Hvala. Kulturna udruga Sveti Martin Dubrava. Hvala lijepo. Ono kaj nam je posebno evo drago, Kulturna udruga Sveti Martin je nastala zapravo evo nekak idejom, sudjelovanjem kod nas, pa su onda oni pokrenuli slične aktivnosti tam. Znači da mi širimo svoje aktivnosti i tu su onda evo i naši domaćini, eto kuće i obitelj Karlovčan. Hvala. Onda je tu obitelj Zdravka Majetića. Tu su sad naši prvo suradnici, prvo je bio suradnik, a onda i naš počasni član, profesor Franjo Horvat. Profesore, hvala vam lijepa, izvolite. A sad imamo ekipu, ja ne znam je li ona tam čuje da se uopće neke događa, oni tam spremaju neke, pa ja samo molim ovoga Nevena da im veli da ih pozove. Evo tu su. Tu su. Evo, tako je. Oba dva. Voćo! Zdravko Hrvojić. Oni čekaju. Čekaj, drži. Zdravko Hrvojić. Hvala. Željko Molvarec. Nema. Bio je tu, ali je otišao. Nikola Čordašev. Tako zvani Čoki, a ovo je prije bil Volčo. Hvala ti, Nikola.
Hvala. Hvala vam. Onda vi svi poznate, ali koliko vidim nema, tu je Vjekoslav Vidojković. Od prve godine naš redoviti kuhar i da ne rečem kaj, Branko Janović koji je naslijedio, nažalost preminulog našeg kuhara koji nam je kuhao redovito, njega isto nema, i oni koji tek slijede navodno, a to su podravski bećari. Ja molim evo Krunu kao njihovog predstavnika da preuzme. Samo slika još jednom. To je to. To je na blagajnu. Naravno, ono kaj ja budem rekao za sada da je zahvalnica, mi imamo još, to sam rekao, mi nismo mogli sve pozvati na ovu našu skromnu svečanost, međutim naši sponzori i udruge s kojima mi još surađujemo, kojima smo pripremili zahvalnice, mi im budemo uručili osobno na njihovoj adresi, a vama svima koji ste zahvalnice primili, neki budete još primili zahvalnice za sudjelovanje na ovoj likovnoj radionici. Najljepše zahvaljujem, nakon ovoga se podružite. Čestitam udrugi na 10 godina rada, ponosan sam što je moja obitelj od prvog dana u toj udrugi, nismo čak ni članovi, ali uvijek pomažemo onoliko koliko smo mogli ovih svih 10 godina. Domaćin obitelji je zaista ne samo on i njegova supruga, nego i njegova djeca, i njegova ekipa i suradnici koji su vezani uz etnu kuću na raspolaganju, a zakaj oni nisu članovi udruge? Pa to je zato jer mi jednostavno u našem statutu nemamo predviđeno da obitelj bude član udruge. I onda evo, to oni su naši suradnici, mi kao takve poštujemo i hvala na sve. Ne, bilo bi vam previše za članarinu. Evo, nemojte se zaista razilaziti, goste molim evo za malo druženje.